Protestot na žitelite od Vinički Blatec je odloži izgradbata na hidrocentrala na reka Blatešnica. Postignate dogovor su investitor od hidrocentralata so moknjost od 606 kW da se gradi Vojdnina. Ova odluka znači deka od denes blokirani od lokalen patkon Plačkovica je prooden. Odložuvanje to na gradbata na mini hidrocentralata je rezultat na protestite na žitelite, spored koji zgradbata ke go sekneša jedinstveni od izvor na vodosnabduvanje na seloto. Ima golem problem što nedostatak na voda. Narod je ogorčen, nema dovoljno za voda, a imam i primjeri u Gradecu, što tamo se seknali izvorite. Preto što isto tako i u Zrnovci je gradena neka brana. I tamo je vršena eksplozija, od tih eksplozivi voda što je bila u Licencu se poremetila i nema voda. Inako, spored predvideno to na reka Blatešnica ke se gradi hidrocentrala, no ne je predvideno izgradba na brana ili zafat, tuku turbinate ke se sproveduva so cevkovot vodolžina od 3 km.